پارێزگەها لالشە کو پیرۆزترین جهێ ئێزدیایە. ئەڤە ژی ڕێوروسمێن گەڤاشترە زەیتونە و چێکردنا زەیتێنە کو ساڵاناش لایە خەڵکێ ئێزدیڤە وەکو خێر ئەف زەیتەت ئێتەچێکردن و ji bo rêwrûsmên olî li Lalişê êdebkar înan. Hemû gundên êzdiya pişikdariyê vê xilmetê dikin ya zeytê Rica ne şerta sê roj bin, 4 bin, 5 bin, 6 bin heta xilmet xilas nebin hemû gundê êzdiya pişikdariyê vê şolê dikin. زيت عمت دراهني تشيت كنا باقش كنا اتينا نهيرة تليسي بكن ودنا شباب وزلامة خدمتكار وبانكشكا وكركا وبيرامير وبيراجن زيت باقش كان اش بلقا اش دارا اش بانتشتا ودانيا شاليم بيجوني هكا بيجهنك تليس هم اصل كان بيجتنجي برنا بر اجريا عمر سەیدۆبە کوژبنەمالا میرێ ئێزدیایە و خزمەتکاری لالشە بەحسێ گرنگیا چێکردنا vê zeytê dikat. او فتیل 306 تینا گوری کرن هیوارت چهارشنبه هیوارت اینیا هیوارت عید و عرفات و ری رسمت وقت تینا کشه وکی دیجی هارو قطع کی گلی یعنی رخا که گلی تیتا گوری کرن سروی اساسی ام وی زیتی چیت کن بخاطروان خاص و ملیاکت لە هەموو هێواریên çarşemba و ئینیا و لە هێواریên cejnên olî bi jimara rojên salê çiratên helkirin ku vê zeytê ew ev zeyt naete firotin û naete xwarin tinê bi rêwrûsmên olîya. Bo mavê çendî roja li Parêzgeha Laliş li vê derê pirosa giveştina zeytûna dirskirina zeyta zeytûna li Parêzgeha Laliş berdewam dibin heta saleke dî ku ev zeyta têrê bikat. Şêwexedir Kursad News Parêzgeha Laliş.